Keyinki qo'ng'iroqqa quloq solamiz. Alo, Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. men Nasim Saad deydi. Şu men ayağım Moskvaga barıp qaytib kelip ajrashib ketdim da, biro jo'g'in bergan emasman. Aha. Al Moskvaga ketdi-de, men Moskvada turganda damlar menen nikah buzsa bo'lib o'shani so'rayin dedim da sizga. Tushunibdi. Siz endi unday men tushunbay qoldim so'roğingizdi. Siz Moskvaga ketib qoldingiz, ayoling'iz ketib qoldi. Yo'q, ko'zdan bordik. Ökөңөр teң bardыңар, ana? Borib, bir nima qilib yurdik. Janizda bir ko'ldiklar. Keyin men nikahni Ramazonga borib buzdirib, kelganda. O'sha biz ko'kimiz qilsam kelib, bu yoqqa. Men qolgan ayolım ketganda, o'sha damlar men shunday nikah buzdirganmiz deb o'shani o'yladim da. Tushunibdi. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Aha. Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den at-talaqu limen akhadha bis-saq. Talak şiiraktan karmaganga ruhsat berilgen adamga gana berilет deydi. Ayal nikeli ayaldın şiiragın, ayaldın baltırın kim gana karmaydı? Güyösü gana karmaydı. Demek buna oşol nikeli alıngan ak nikeli güyösünün gana kolundağı mesele. Başka birö gelip birönün ayalına kaynata olsun, kaynene olsun, ağa olsun, ini olsun talak bere albaydı. Bergen talak şariat boyunca mıyzamsız dep tabuladı. Oşol sebepten hiçbir moldu talak bere albaydı. Bolgonu gana eğer erkek impotent bolup kalsa, okşoğun ayal menen mamule kılganга jarabay turgan bolsa, bul vaqtda İslam sotunda kayrılınsa, eğer erkek jakşılık talak berбесе, anda İslam sotu ajırıştırışı mümkün. Andan başka senin koltuğun jittanat eken, anan ozun sasıyt eken, je bolbosam butuңun razmeri çoң eken, je murdуң munda eken degen ayıptar menen al ajırашканга İslam sotu ajırашtырбайт. Alбетте, ал эми Moskva болобу, Кытай болобу, эчбир жерде эчбир молдо күйөөсүн уруксатсыз ajırашtырганга укугу жок. Жана айтылган себептерден башка учурда. Мына ошол себептен силердин ортоңордогу нике сакталып эсептелинет. Эгерде ажыраша турган болсоңуз, эч кандай молдо кожонун кереги жок эле. Мен сага талак бердим деп айткан болсоңуз, анда талак түшкөн болот. Аны аялыңыз угуу кажети жок. Болгону өзүңүздүн оозуңуздан чыгып, өзүңүздүн кулагыңызга жете турган даремет айтылган болсо жетиштүү болот. Бирок талак деген сөз абгазул халали илаллах ат-талак. Халал, уруксат берилген, мубах кылынган нерселердин ичинен Аллахтын ачуусун эңгелтете тургандыгы бул талак деп айтылат. Мүмкүн болушунча талак деген сөздөн алыс болуңуз. Ана мен таң калып атам, аялыңыз Москвага келип, сиз бу жерде эшекте калап жүрөсүзбү? Сиз дагы аялыңыз аркасынан барыңыз. Кандай болду? Аялын аяка жөнөтүп коюп, биякта жүргөн дурус эмес бул нерсе. Бул жакшы эмес нерсе. Эмне үчүн адам үйлөнөт? Үйлөнгөндөн кийин ошол аялды карайм, тамак ашы менин мойнумда болот. Мен ошону карайм деген тарыз үйлөнүш керек болот. Ана Москвага жөнөтүп, биякта жүргөн бул акмакчылык нерсе. Тезин аркасынан барып чогуу иштегиле. Чогуу иштеп кайра чогуу келгиле. Бул аялдарды коргулгандык, бул аялдарды шылгындагандык, бул аялдарга бизге берилген аманатты жүктөбөгөндүк, албагандык. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде инналлаха я'мурукум ан ту'аддул аманати иля ахлиха. Албетте Аллах Таала силерди аманаттарды өз ээлерине жеткирүүгө буйруйт деп айтат. Аманат Аллах Таала бизге берген. Никелешен аялдарыбыздын курсагын, тамак ашын, жаткан жерин, кийим кечегин, ал эмес төшөк маселесинде дагы ошону каалагандай деңгээлде ылайыгын койгонго, кандырганга, муктаждыгын жойгонго милдеттүү эсептелинет. Ошол себептен сиздин бул жакта калып аялыңызды Орусияга жөнөтүп жибергендигиңиз өтө туура эмес маселе деп билинет. Аллах Таала баарыбызды хидаяттан айырбаган болсун. Бир азыраак тыныгуу